Ndabashimiye kandi mbakaze mwebwe mukomeje gukurikira Demi Empire. Uyu ni umwanya mu by'ukuri w'amakuru abagiye atandukanye avugwa hirya no hino mu gihugu, n'amakuru abagiye atandukanye avugwa ku isi yose muri rusange. Nizeye ko aho muherereye mumeze neza nta kibazo. Ni amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe kuri raporo iheruka gutangwa na Loni ku bwumvikane buke buri hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubwumvikane buke buri hagati y'umutwe wa FDLR ku Rwanda, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'umutwe wa M23 kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe nkuru wagira ati Wazalendo yafashe umwanzuro wo guhisha FDLR. Impuguke za Loni zahishuye ko mu rwego rwo kunangura umubano wazambye hagati ya leta na Wazalendo, tariki ya 27 Nzeri 2024 ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bwatumiye abayobozi b'imitwe yo muri iri huriro burisaba imbabazi ku bw'ibitero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye kuri FDLR na APCLS. Impande zombi zemeranyije ko zizakomeza gukorana mu bwizerane ibitero muri FDLR bigahagarariraho. Nyuma y'icyumweru kimwe habaye inama, General Diogentry Zambe yasabye imitwe y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero kuri FDLR n'imitwe ya Wazalendo kugira ngo umubano wari warazahaye usubire mu buryo. Iri bwiriza ryakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga risubiza inyuma intambwe zari zimaze guterwa mu biganiro bya Rwanda. Impuguke za Loni zagaragaje ko nubwo hatanzwe ibwiriza ryo guhagarika ibitero kuri FDLR, ubuyobozi bw'imitwe ya Wazalendo bwatekereje ko uyu mutwe ushobora kongera kurasakwaho, niko guhimba umuvuno wo gukorana n'abarwanyi bawo byimbitse, hagamijwe kwerekana ko utakibaho ko n'abayobozi bakuru ba FDLR bari barasabye abarwanyi babo kujya bagaragaza ko babarizwa mu yindi mitwe nka APCL n'indi, ariko bagahisha ko baba bakiri mu mutwe wa FDLR. Mbere y'uko haba inama nk'uko raporo ikomeza ibisobanura, abayobozi bo muri Wazalendo barimo General Gwindo Shimari Mwisa washinze NDCL bamaganye ibitero by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri FDLR, bagaragaza ko ubugambanyi ku mutwe bafata nk'umufatanyabikorwa w'imena ari ubugambanyi bubi. Uyu murwanyi yaboneyeho gusaba ko habaho ubumwe hagati y'impande zombi kugira ngo batsinde urugamba. Nubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ikomeje gusabwa guhagarika ubufatanye na FDLR, yirengagije iki gitutu ingabo zayo zikomeza kwifatanya n'uyu mutwe wa FDLR mu kurwanya M23. Iyi raporo igaragaza ko ubushyamirane bwabaye muri Nzeri 2024 bwabaye amateka nyuma y'inama yahuje ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru n'uyu mutwe ndetse na Wazalendo. Twishimiye ko mwabanye natwe kandi mwadukurikiranye kuri Demi Empire. Mwanadukurikirana kandi ku mbuga zacu zigiye zitandukanye, wajya Facebook, wajya TikTok, wajya Instagram, amazina ni Demi Empire, kugira ngo amakuru agiye atandukanye ajya kugeraho ku gihe. Nje mwari kumwe nawe, ni umwe mu banyamakuru ba Demi Empire. Tubashimira ko mubana natwe umunsi ku wundi. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi byinshi mukora byabashe kubagendekera neza. Igikomeye kurushaho ni ukuduha subscribe kugira tujye turushaho kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye.
ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa indi nyunganizi n'icyo wabona wifuza ko twagukoreraho inkuru, watwandikira muri comment kugira tujye turushaho kubana nawe. Ciao ciao, Imana ibarinde.